Riwruok moro ma ok mar sirkal ochako chenro mar kedo gi timbe moko mag rocho ratiro mag kit chuech, to moloyo mosebed ka itimo ne jok mamine manie ohala mar kunyo mula e kaunti ma Kakamega. Kaluwore gi jata tije mar riwruogno mong'ere kaka Rising to Greatness Halima Nyota, njore ma kamago osebed katimore, kata kamano lipode ok osebed kichwalo gino mosemiyo achije nyayo timbe ma kamago pod wuotho ka gin thuolo. Nowacho ni timbe ma kamago osenyayo tuoche mag nyaye e kind mine manie ohala mar kunyo mula, kaachiel bende gigamo iye moko ma ok ochan. Chenro ma kamano geto kuonde chung' od buche ma Lurambi, Ikolomani, Shinyalu ma osebedo kikunye mula. Upande wa wamama na wasichana, shida ambayo inafanya wamama wanakuwa hivyo ni wakati wanakosa pesa. Ndio hiyo shida inaingia. Unapata mama wakati hana pesa ya kwenda kununua hata yale mawe, anaingia kwa ile mambo ya kufanya uhusiano na wale wanafanya pale kwa mining, ndio wape ile mawe, ndio unapata ile gender based violence inakuwa mingi. Mambo ambayo yanafanyika sana katika huko Jimba Magodi huko mines ni mambo mengine ambayo si mazuri. Kuna ile ya wanawake wanajiziwa, they are being sexually assaulted. Na tena pia kuna wale wamama ambao wako na mines zao na wako na pesa pia nao wamegeukia vijana. So hii ni kitu ambayo inatakana iwe handled na multi-sector approach. So that sisi kama stakeholders tukuje pamoja, serikali, community, wananchi, tuone ya kwamba hizi shida zinaweza ondolewa namna gani. We are more than happy that we are launching this project, which is funded by Amplify Change, and it is a project that will run for the next 18 months and will specifically put the community at the center of addressing cases of gender-based violence, but also ask the government to ensure that we are having working policies and also legal frameworks that speaks to the reality. Piny owacho ma Misri ochiwo gige